Ndagushimiye wowe ukomeza gukurikira PK Media Panel utwereka kubana natwe umunsi ku wundi ngo uhaye ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba tariki 13 Gicurasi 2026 ngiye kugezaho ndi Samuel Baraka ikaze mu makuru. Amakuru yacu reka tuhere kuri inkuru ivuga ko Perezida Kagame yakiriye Faure Gnassingbé uri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye muri village Urugwiro Faure Gnassingbé, perezida w'inama y'abaminisitiri wa Togo uri mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe mu Rwanda. Mu biganiro byahuje aba bayobozi bombi kuri wa 13 Gicurasi hibanzwe ku mubano mwiza kandi ugenda urushaho gukomera hagati y'u Rwanda na Togo ndetse no ku buryo bwo gukomeza guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Perezida Kagame na Perezida Faure banaganiriye ku bibazo by'umutekano n'ituze mu karere, bashimangira akamaro ko gukomeza ubufatanye mu gushakira ibisubizo ibibazo bibangamiye amahoro n'iterambere ry'akarere. Uruzinduko rwa perezida w'inama y'abaminisitiri wa Togo i Kigali rugaragaza ubushake bw'ibihugu byombi bwo kurushaho gushimangira umubano wa diplomasi no guteza imbere inyungu rusange hagati y'abaturage babyo. U Rwanda na Togo bisanzwe bifitanye umubano mwiza ukomeje gushimangira ku cyerekezo cyo guteza imbere Afrika binyuze mu bufatanye bw'ibihugu byayo. Munyemerere dukomeze kuri inkuru ivuga ko kuri wa gatatu tariki 13 Gicurasi 2026 Alban KS Bagben, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Ghana akaba na perezida w'umuryango w'abadepite wo muri Afurika barwanya ruswa APNAC, bahuye na perezida wa Sena Karinda François Xavier na perezida w'umutwe w'abadepite Gertrude Kazarwa. Aba bayobozi bagarutse ku mikoranire y'inteko zishinga amategeko hagati ya Ghana n'u Rwanda, bashimangira akamaro ko gukomeza umubano w'ibihugu byombi n'ubufatanye mu by'amategeko. Ibiganiro byabo byibanze kandi ku nama y'ubuyobozi bwa APNAC iteganijwe kubera i Kigali ejo tariki 14 kugeza tariki 15 Gicurasi 2026. Mu mahanga reka mbabwire yuko igihugu cya Ghana kigiye gucyura abaturage 300 babaga muri Afurika y'Epfo. Guverinoma ya Ghana yatangaje ko igiye gucyura abaturage bayo 300 babaga muri Afurika y'Epfo kubera ubwoba bw'urugomo rukorerwa abanyamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa yatangaje ko abantu biyandikishije kuri ambasade ngo bacyurwe. Abanyafurika y'Epfo bamwe bamaze iminsi bigaragambya barwanya abanyamahanga bo mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bari mu gihugu cyabo mu buryo bunyuranye n'amategeko. Afurika y'Epfo yigeze kuvuga ko abanyamahanga bari mu gihugu ari umutwaro ku gihugu bitewe n'ibikorwa by'urugomo byakozwe muri Mata uyu mwaka. Ghana yamaganye ibikorwa by'urugomo bigaragara mu mashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko izita ku mutekano w'abaturage bayo. Ibihugu nka Kenya, Malawi, Lesotho na Zimbabwe byasabye abaturage babyo baba muri Afurika y'Epfo kuguma mu rugo mu gihe cyose bamenye ko hari ibitero bigamije kwibasira abanyamahanga. Nigeria nayo iherutse gutangaza ko abaturage bayo 130 basabye gucyurwa bakavanwa muri Afurika y'Epfo. Andi makuru reka mbwire ko Perezida Ruto yagoye no kwakira inama yahuje Ubufaransa na Afurika imaze iminsi iba muri Kenya. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko perezida wa Kenya William Ruto yagoye no gufata icyemezo cyo kwakira inama yahuje igihugu cyabo na Afurika, amushimira ko nubwo byari bigoye ariko yagifashe ndetse inama ikagenda neza. Ni inama y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa, Africa Forward Summit, yabereye i Nairobi muri Kenya tariki 11 na tariki 12 Gicurasi 2026. Iyi nama yari ibereye bwa mbere mu gihugu gikoresha Icyongereza, yitabiriwe n'abarenga 4,000 barimo n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Ubwo yayisozaga, Perezida Ruto yashimiye Macron ati dutewe ishema no kuba twarakiriye iyi nama. Warakoze cyane Emmanuel kuba waradusuye. Igihe cyose uhawe ikaze muri Kenya. Watweretse kuri inshuti yacu, warakoze. Macron nawe yahise agaragaza ko we n'itsinda rye bishimiye uko bakiriwe muri Kenya. Ati reka mbanze nshimire umuvandimwe wanjye Perezida William kubera kukwemera kwakira no gutegura iyi nama ikomeye nk'iyi dufatanyije. Byari icyemezo gikomeye ariko yarabyemeye ndetse ibirenze ibyo igenda neza. Yashimiye mugenzi we wa Kenya, guverinoma ya Kenya n'izindi nzego zose zirimo n'iz'Ubufaransa zatumye inama igenda neza. Yavuze ko Africa Forward Summit yageze mu cyiciro gishya, ashimira uburyo abanyakenya babakiriye. Iyi nama yaganiriwemo ingingo zitandukanye zijyanye n'uburyo Afurika yatezwa imbere ndetse n'uburyo batakomeza kuyifata uko biboneye. Munyemerere tujye mu gihugu cya Israel. Kuri iyi nkuru ivuga ko iperereza ryagaragaje ko Israel yakoresheje ikoranabuhanga rya Microsoft mu butasi.
Umuyobozi w'ishami rya Microsoft muri Isiraheli agiye kuva mu mirimo nyuma y'iperereza ryakurikiye amakuru avuga ko ikoranabuhanga ry'icyo kigo ryakoreshejwe na Isiraheli mu kugenzura no kumviriza telefone z'Abanyapalestine ku buryo bwa rusange. Iki kigo cy'ikoranabuhanga cya Microsoft kiri mu gihirahiro nyuma y'uko umuyobozi w'ishami ryacyo muri Isiraheli yemeye kuva ku buyobozi bwe nyuma y'iperereza ryakozwe ku mikoranire y'ikigo n'igisirikare cya Isiraheli. Iri perereza ryatangiye nyuma y'aho ikinyamakuru The Guardian gitangarije ko Isiraheli yakoresheje ikoranabuhanga rya Microsoft mu bikorwa byo gukusanya amakuru no kugenzura ku bwinshi itumanaho ry'Abanyapalestine cyane cyane muri Gaza no muri West Bank. Raporo yagaragaje ko ishami ry'ubutasi bwa gisirikare cya Isiraheli rizwi nka Unity 8200 ryifashishije serivisi za Azure za Microsoft mu kubika no gusesengura amakuru y'amatelefone yafashwe mu buryo bw'ibanga. Nyuma y'iperereza ry'imbere mu kigo, Microsoft yatangaje ko gukoresha ikoranabuhanga ryayo mu kugenzura abaturage benshi mu ibanga binyuranyije n'amahame yacyo. Icyo kigo cyahise gifata icyemezo cyo guhagarika bamwe mu bakoreshaga serivisi zacyo muri gahunda za gisirikare za Isiraheli. Aya makuru aje mu gihe ibigo byinshi by'ikoranabuhanga ku isi bikomeje gushyirwa ku gitutu kugira ngo bisobanure uruhare rwabyo mu ntambara n'ibikorwa bya gisirikare bikoresha ubwenge buhangano n'ikoranabuhanga rigezweho. Tujye muri RDC aho muri Kivu y'Amajyepfo inkuru ivuga ko AFC M23 ishinja leta gukomeza kwica abasivili amahanga arebera. Itotezwa ry'abasivili muri Sange no mu bice byegeranye rikorwa n'ihuriro z'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa rirakomeje mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje kurucuka rumira nk'uko byatangajwe n'ihuriro rirwanya ubutegetsi AFC M23 mu itangazo ryo kuri uyu wa gatatu. Iri huriro rirashinja leta ubwicanyi, guta muri yombi binyuranyije n'amategeko, kunyereza abantu ndetse n'ubusahuzi biri gukorerwa abaturage kuva Sange kugeza mu nkengero za Uvira aho ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi zikorera. Mu bashimuswe harimo umukuru w'umudugudu washimuswe wa Kigurwe witwa Masumbuko Kachora Andre, ndetse harimo n'abasivili bishwe harimo uwitwa Bwana Moise wiciwe mu gace ka Kinanira hafi ya hoteli Zishakulwe, uwitwa Bwana Niyonkuru Atanazi yarasiwe ikajembwe agarutse avuye mu murima w'umuceri. Bwana Buloze yiciwe mu murima w'ibisheke utari kure y'ikiraro cyo ku ruzi rwa Sangi. Ivuga ko gucecekesha kw'abaturage ba Kongo, umuryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imbere y'ubwo bugizi bwa nabi biteza imbere umuco wo kudahana ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo zabwo bukomeje kubyaza umusaruro. Ibi biraba mu gihe AFC M23 iherutse kuva mu bice yari yarafashe muri Kivu y'Amajyepfo birimo Sange igasubira inyuma ku birometero 70 uvuye Uvira. Reka dusoreze kuri inkuru ivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yageze i Beijing kuri uyu wa gatatu mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu Bushinwa. N'uruzinduko akoze ku butumwa bwa Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping kuva uyu munsi tariki 13 kugeza tariki 15 Gicurasi 2026. N'uruzinduko rwa mbere rwa Perezida wa Amerika mu Bushinwa mu myaka hafi 9, rukaba ari urwa kabiri Donald Trump kuva mu Gushyingo kwa 2017. Nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa, abo bayobozi bombi bazagirana ibiganiro birambuye ku ngingo zikomeye zerekeranye n'umubano w'ibihugu byombi ndetse n'amahoro n'iterambere ku isi. Umwanditsi w'ikinyamakuru Yang Zingang nk'uko abisobanura mu nyandiko mu ipaji y'urubuga rushyigikiye Beijing HK01 avuga ko ubwo yandikaga inkuru ku wa 15 Mata 2026 bigaragaza ko Perezida wa Amerika Donald Trump ari mu bihe by'intege nke hashize umwaka umwe n'iminsi 100 atangiye akazi, akaba ari inshuro ya gatatu asaba Ubushinwa kujya kubusura. Urubuga rwa Korea International rwanditse ko iyi yari inshuro ya gatatu asaba Ubushinwa kugira ngo abusure. Uruzinduko rwe rwa nyuma mu Bushinwa rwari muri 2017 naho Perezida Joe Biden we ntiyigeze ajya muri iki gihugu. Ikindi nuko iyo Trump aza kubusura umwaka utaha hari kuzaba hashize imyaka 10 nta ruzinduko rwa Perezida wa Amerika mu Bushinwa, ikintu kitigeze kiba kuva umubano w'Ubushinwa na Amerika watangira ivugurura. Donald Trump yugarijwe n'ingorane nyinshi haba mu gihugu no mu mahanga kandi biri kugabanya igikundiro cye. Ikibazo kimukomereye kurusha ibindi ni intambara Amerika ifatanyije na Isiraheli barwanamo n'igihugu cya Iran. Nshuti wadukurikiraga, reka nsoreza aya makuru hano nkubwire ko amakuru arakagaruka. Iyi ni PK Media Panel, mbasabe gukomeza kudukurikira umunsi ku wundi. Murakoze.